Ndagusuhuje ngene twobora rya Prince. Kora subscribe hanyuma tubane mu biganiro byacu umunsi ku wundi. Reka umunsi tuvuga ku nzu ya perezida. Ese urubisi ko iyi nzu ya perezida mu masegonda 30 ibizengurutswe n'imodoka ireba yuko nta muntu uhanganye umutekano. Ni inzu irinzwe ku buryo utabyumvisha amatwi n'amaso kubirebesha, kuko hejuru ku mabati hose habazengurutswe n'abasirikare. Ntekereza ko iyi nzu ya perezida ariyo ya mbere muri Afurika yatwaye amafaranga menshi kandi ikaba ari yihenze, kuko yatwaye akayabo ka miliyari 20 z'amanyarwanda. Iyi nzu icyuma kiriho gipimiro bike ni 50. Ni inzu nziza cyane kurebesha amaso bisimishije, kuko iyi nzu ifite style kamera ku buryo bareba mu kilometero kimwe bakamenya umuntu wisatira. Ngene twobora rya Prince. Kora subscribe hanyuma nkubwira ibindi bintu utazi bitangaje. Mu minota 2 gusa umeje kumenya ikijya mbere. Ndagushimiye.